Ti kabamod hakane ka sacred tradition dondon ayu pat shuaban mi ya ka Bible ki apostol kiniamas. Shuaba don ka Bible ki apostol ki kiniamas. Nadu ka por Jesu on to le yakane ban kinmau yanga hadin ka jimmi pajungu Jesu Christ ki apostol kilayim kumno kilayim dah ka ba pinmenda ya ka jinglenium ka ba Jesu la seng ulabu hakata ka por klamparto Bible kile yakine baro na ka jingan mau I jongi yau Jesu se ka sacred tradition kilayai beteng kaladon liturgy hakata ka por Henry Kipin Kelly, Shano Kalato Kataka liturgy, Kalato Haka Jimur Jungi, Haka Jingan Mao Jungi, Haka Mensium Jungi Apostol, but Kumjuru Baruki Taki Kristan Beningo, Kebayashi Mendalang, but Ki Apostol, Kilabu, Kalasutid Hakadonur, Habakala Sutid Hakadonur, Nalorbaki Kristan Kilong Kam Kindiat Mood, Omdon Kam Satya Bento Yaka Bible, Namar Kim Snow Don Kam Satya Bento Yaka Bible, Namar Baro Kiba Don Lang, Kumba Don Mapi, Baro Kiba Yoi Halaki Jongi Kumat, Baro Kila Yosno Hi Lalaki Jongi Skor, Baro Kila Snowtu Hi, Baro Kila Kinmau Hi. Te omdon kam shubanto nakata kadao ka Bible kalawan bud yaka sacred tradition. Hallelujah. So tu baro ngakaya kane ba pindup snautu kindiya. Pin snautu kindiya. Kabanga hikai kumne pin salai ludru bon jai ki jingar tatin ka ba pidon haka kli jompi. So tu niyem bon apadain jongi ngidon bon jai ki jingkul mar kli. So tu niyem bale kalong kumne hani hang no don haka Bible. Take a liturgy clampat to haka Bible. Omdon kam bento. Namar kanelonga practice jogi. Kanekalang liturgy kamamud ka jimmane jongi kumno ki mane yau Jesu kimbat to haka Bible. So tu niyem imdon kam ruban kumno ban lada habapi wanchane habangi perlong ye ka jingduai ngiduai yaro haka tin ka tilij barong imdon kam bento haka Bible. Satu niyam. Kane kalam vina kano donur jongi habangi dap da ke jingi du Jesu. Habangi dap da ke jingti burom yau Jesu kibriu halaki jongi jing snow halaki jongi mensiam kin stang ban mane yau Jesu ki stang ban duai nangda ki apostol ki pinvan doria ka liturgy kabamut hapo ka sacred tradition donayu yaka liturgy baro kaba kumbang yoyi minda kamas bakuria ke sacrament baro nangda latto haka wepat ka kotomde haka Bible kata ka poi haka jingikai jonga balang